ke tša bophelo madimo ka moka dikgogakgogano ditsikitlano tša meno mathata le maima a lefase di tla ka the reality with the dolphin. He wena mosadi, nna ge ke gopola ka wena ke roromela pelo ke rothiša ya komelelo keledi ya mašiwana. Mogopolo wa ka wa gopa bokale ga nata maikutlo a tsena ke komelelo ka bona mašola ka mmele a ela ka bodibeng ma madi a thito ya gago ye tlerogantšwego ka bona sefahlego sa gago mosadi se rathaganywa ka dingata meratha tša molekani yola a kile wa ikana pele ga mabitla le mangeloi gore o tlo go rata go šireletša go hlompha go ya go ile go fihlela le kgaoganya ke lehu. Dumelang Abusheni. Happy Women's Month. So we are celebrating ourselves, yeah, just gonna be happy, man. Happy vibes, this month, to my subscribers, Anyway, hello, Mtase. Please do welcome back to the Reality with Dolphin. I am your host, Dolphin. If you are new to this channel, you already know the drill. Just click the subscription button, share this video. Road to 60K subs. What are you waiting for? Join the Reality with Dolphin. They come and share their past experiences. Remember, you don't necessarily need to come on the platform. You can actually hit me on WhatsApp. 1 hour fela, guys, 100 rand, 50 rand at time. And if you would like me to be a safe space, please, hit me up on WhatsApp, 072-711-7917. Let me be that safe space for you. It's Women's Month, guys. So if you are a woman out there, you are a mother, listen, I want you to look yourself in the mirror and tell yourself how much you value, you respect yourself, because you know what? You are worth it. We are going through a lot, and remember, for you to heal, you need to accept that you have a problem. If you do not accept that you have a problem, you won't find the healing that you need. Even if you got some the podcast, you would never heal, especially if you do not accept that you've got a problem. Ke kgopela gore mang le mang o leng gore is going through a lot, take time, dula fatshe in your safe space, and also pray about it, because bophelo bo spiritual. And the topic that we are about to have, it tlo go bontsha gore bophelo bo spiritual. I always say this, batho ba bantši ba nyatša nto re bitša rape. Rape, not to me, is spiritual, because when somebody rapes you, that person is taking something precious from you. That's why your life will never be the same. But it is up to you to fight for your life. It is up to you to strive and work on yourself. Idiragetse. Rapela o khopele modimo re modimo ke khopela gore ke lebale modimo ke khopela gore o mfodishe. With that said, let me give my guest the platform and the time to introduce herself to you, and then re tlo kena la ka hara hataba. Hi, how are okay? Ngiyaphila. Guys, ngiyathanda amaZulu, yes. Mina ngiyathanda amaZulu. Why? Angazi, there's something about Zulus, man. Yeah. Like there's this song that I love the most here, Big Zulu. It's Big Zulu Azande. Do you know that song? You don't know that song?
Okay, we'll talk about it later. Anyway, what is your name? Please introduce yourself to my people. Oh, Minenhle Khumalo. Bengihlala eJeep hostel le. Yeah. Like ngingele story sami. Isixoxe. No, ohlala phi manje? Oh, ngihlala eCrossstop. Ohlala eKruger Stops. Yes. Store. Okay, how old are you? 23. Uni 23. Wow. Ukhula umntwana onjani so? Phela sikule singane thina ezithanda umnandi. Nesithanda umnandi, sithanda ukuhamba nje nabangani bami nje. Yeah. Umama ke vele umuntu strict mina nobaba ke abazwani nento ephuma endleleni. So nje besiphuma khona kunjalo sibuye sithatha amacala. Nje singane kanjalo saselokishini. So behlala nomama eGP hostel then wathola itoho ngasemakhaya wakhathala like ukuthi aleke ehlala eGP wathi ufuna ukuhlala ekhaya. Then umama kwasefaka usisi wami emsebenzini wathi akabe asala nathi yabo because mina vele bengasafundi esikoleni mina ngaphuma ngazama college then bangangithatha ecollege wasithi umama kusisi wami ahlale nami so usisi wami nje umuntu akakhulile kakhulu mhlawumbe umdala kunami una 30 usisi wami nengane ezu2 then ke mina yami yodwa sihlala khona ke lapha eGP bahlala njalo eGP besijolo uhamba ezitolo zama-shooting yabo Netflix yonke lento le kanjalo nje. So what happened? Why are you here? What happened? Yeah, indaba le so behlala nosisi wami mangihlala nosisi wami esebenza itohoza like nabereka atsena di part time yabo so khatsela No, sebenza Zulu. Okay bengisebenza mesenza kanjalo nosisi wami bengijwayele ukuhamba ama-shoot yabo so besibukhiwe kwenye i-shoot eSandton sibe nje nami amantombazane then savumelana ukuthi sizohlangana khona lapha eJozi because mina vele eMTN kuseduzane kimi because ngiseGP hostel then sabukwa ke eSandton masibukwa kanjalo ke usisi wami wayengenile so bengazi ukuthi i-shooting iyashesha obvious and same day payment so sheshe sishuthe then ngibuye ngize ekhaya ngizopheka because ingane zasisi wami ziyaphuma esikoleni kwakuyi Friday lento yenzeka so ngahamba ngayoshuta ke masishuta kanjalo kushuthi like wathatha isikhathi ukuthi siqede then ngisashayisa late mashayisa late ke shutha ama-taxi aya eJozi santhina yahlupha mashayisa ngahamba ngobamba itaxi bangibamba itaxi kanjalo usisi wami angifonela ngibuza ukuthi kanti kwenzakalani awukho endlini namanje ngimtshela ukuthi la sikhona asikaqedi ukushuthi usisi wami vele ujwayele ufika ngabo 9:10 sesilele endlini athi sisi wami cela uphuthume endlini ingane ayidlile and sidla isinkwa ziyacomplaina nazo ingane and obvious usisi wami ujwayele ufuna umakhelwane because ingane omunye una5 then omunye una4 then lo wami kuna3 basebancane vele uthi bayaphatha ifoni so ayina impela ke ngizama ukuthi ngisheshise ngizama ukutshela udirector ukuthi endlini mina ngiyaphuthuma avitela nje ukuthi if ngihamba manje ngihola bo so kangiphoqa ukuthi ngihlaleke sasashayisa late ngabo 7 to 8 mashayisa kanjalo ke late ke yimlo hamba ngoba ngozama itaxi bafika emateksini lapha ya bavitela bethi lababhudila amateksi ayeJozi ayashesha ukuphela awasekho like ngiyibuza ukuthi hawu kanjani asilobhudo lona basebenza ngesikhathi maka sometimes kashiyana ikhathi so aphelile amateksi yo ngibhalela usisi wami ngimtshela ukuthi hayibo nathi ndaba amateksi lapho ngiphethe imali vele ekalelekile le angifuni ukuyisebenzisa because ngitshelile ukuthi angifuni ukubolta so obvious nesimo sasendlini besibheda ngithenga isheps samtshela uhola amatende obvious senze restaurant hayi imlo nisi mina ngizolinda athi lebhuti lona lindile asiteksi mhlawumbe mayiphuma ungapintsha like ucela ukuma ngenyawo just ukuthi mafika eJozi uzokwazi ukuthi uwokhe endlini ngihlale hayi kushaw 8 kushaw 9 hayi lebhuti angitshela athi hayi siswami nami ngiyashayisa manje ngihamba uzokwenza njani ngithi mina ayikho mhlawumbe police station eseduzane lana ngikwazi ukuthi mhlawumbe ngihlale till ekseni then ngizoya ekhaya because safety yami ibalekile athi lebhuti lo ngeke ikuthi police station la and ngeke ngikwazi ukuphelezela why ungezi uzolala kwami ngimtshela ngithi mina ngeke ngikwazi
cause angeke esikhathini samanje kakhulu uthemba umuntu. Angeke uthembe umuntu. And kule age ebengikuyo angazi nje ngicabanga ukuthi mhlawumbe into kanje zenzeka ngempela. Mina bengikhulela ethenini into mangithi mangithandaza vele ukuthi Nkosi macela ingenzeki isikhathi esingayenzeki yabo. Hayi imlona ngihlale lapha e-taxi rank. Mangihlala kanjalo-ke aqhamuka lo muntu lo ubaba nje osemdala. Mayiqhamuka udriver imoto emhlophe. Ilawa ama-late BM. Ama-BM lawa mahle kakhulu but imhlophe bo. Mayiqhamuka apake laphaya. Athi kimi intombazane kangawe ngalesikhathi ifunani la. Ngimtshela mina ngithi hayi ngishayise kuyisho ukuthi so siphume late so ngidinga i-transport ezohambisa endlini. Athi pho why ungabhodi ngimkhombisa ukuthi ngifake WhatsApp data into enginayo i-airtime lamafoni ethu vele ayavalwa ngithi ama-PayJoy. So wathi wafaka i-internet data ifoni yami iyavalwa. Ngimtshela ukuthi anginayo imali yokubholta endlini ngishiye ingane. Athi like ubaba athi lo baba lona cause ushuthi ube nenhlanhla wahlangana nami ngiyangala uyangakhona uhlala kuphi ngithi mina ngihlala eJiphi athi nami ngiyangasijiphi but angimandi ukudropa off ekhakini cause mina ngihlalelana nami nginezingane kangaka asambe ngizokubeka how inhliziyo like uthi like how ngene emotweni mangene emotweni kanjalo lo baba lona ahambe nami. Hayi uhambe yaxoxa endleleni ukuthi udlile mara uright uyagodola thatha ijezi emuva emotweni uright ngimtshela ukuthi ngiright angisafuni lutho cause ngijaha isikhathi. Hayi yithi laba singena emotweni sihambe nobaba lona masihamba lo baba lona athi kumlambile ngimtshela ukuthi ngilambile athi so ngithele into zoyidla ngithi mina cha yabonga ngizofika endlini ngidle sikhona isiko. Athi no khule ayikho into ngizokwenza yona angidingi ukuthi ungikhokhele back just mina ngifuna like feel free wena. Hayi imlona ngitshela ukuthi yo like ngithola umuntu wangithatha othi uzongibeka. Sisami yena asho ukuthi nami sengiyashayisa manje and mabheke isikhathi ngo-9. Hayi imlona ngene emotweni ke sami nobaba ke sifika KFC. Hayi angithekile ibhakede ubaba. I think kwakuyi-9 piece. Athenge ibhakede. Ngimbuza ukuthi why ibhakede? Athi kimi uthe awuphekanga endlini and futhi unengane ekhaya. So ngenzela ukuthi mawufika ungapheki cause ubukhathele at least ufike na something then ngizobona from lapho ukuthi nenzenjani. Yo ngifike lezi nyembezi ngithi kuyaqala ukuthi umuntu angenze into kanje yabo but ngiyasaba futhi ukuthi ngirathini yabo uzofunani in return. Hayi athi baba lona ngimbuza ukuthi ayikho into ezoyidinga in return athi khulileke wena ufana nomntanami. Hayi mina ngikhululekile phela ke ngene emotweni ke sithatha ibhakede singene emotweni hamba imoto. Asho baba lona since kuyi-Friday afuna ukuphuza. Hayi aqale indaba ngithi mina no angifuna ukuphuza. Athi no just one biyanyana nami one nje sibe right. Ngithi mina for ini mina ufike ekhaya manje uthenge uhambisa ekhaya manje wayesilokhu sidayadra yabo. Hayi athi baba lona okay shushu lokhu uyabo uyacabanga shushu hamba nami uyacabanga ukuthi uyangicabangela ukuthi uzokwenza njani. Hayi lo baba lona afike kwenye hostel afika apake imoto mayipaka imoto kanjalo athi kimi was ngithi mina siyaphi athi was hayi ngiphume emotweni Nkosi yami ngafaka ithight neskip esifishane phuma emotweni ngimlandela. Hayi singene ke masingena ke tavern afika athi 6 pack aw angikushongo lutho athi nje 6 pack then athi 6 pack ecorona then athi bamba ngithi mina yani athi relax azamambeka swamahlombe. Ngiyarelaxa mina ngimangala ukuthi ukwenzakalani siphume basiphuma la baba lona athi baba lona eyakho ngithi mina hawu ngiyabonga singene emotweni bese ngitshela ukuthi angiphuzi namhlanje ngijaha endlini athi no noma ungaphuza endlini just khiphe yodwa then lawa abanye ungaphathela usisi wakho cause uthi usisi wakho and uthanda utshwala naye njengawe isifayela kunaki thatha lawa ne-KFC bengimuva ngithi hayi hlatla ke le kodwa kusayona ke hlatla lena siza like nenkinga ke le. Hayi ubaba ke ngimtshele ngithi baba ngicela ukuhamba manje athi awu wayojaha ngithi mina usisi wami uyafona athi ithi ngibone ngimkhombisa baba athi ngibone athathe ifoni. Ngithi mina usisi wami loyo ngingayitshela ukuthi vele ifoni azibuyisa baba ngithi mina usisi wami loyo shusha bheka ama-chats baba athi why ukhuluma nosisi wakho ukuthi uhamba ne-stranger ngi-stranger mina ngithi mina angikwazi athi hayi okay ngithi uqombole ifoni athi hayi ngizongineza ifoni yakho khululeka athi ithi ngidumisa imoto khona umuntu ofuna ukuchisa emva kwami adumisa imoto lapho ke ngizokhala hiqi
emotweni shuthi uyayivala yabo ukuthi ingavuleki. Okay, ngithi hayi mangimkhombisa baba lo ukuthi ngithukile uzodlalela kimi, ithi ngizama ukuba strong ukuthi ngimkhombise ukuthi no, lento ofuna ukuyenza angeke kuyenzeka. So ngizama ukuqinisa ubuso ukuthi angibonele ukuthi akusadlali, and lapho ngihleli phambili naye kodwa bona manje sengixoxile angisarelaxile at all, like sengifuna ukuthi ngifike endlini. Athi lo baba lona-ke ayese ngiyahambisa manje shwi imoto freeway angazi iyiphi indawo lena kodwa nje yabona le ndawo le layithayo phezulu ukuthi kuyalayisa le khombisayo ukuthi angazi like ijole ukuhamba angazi ukuthi la ndawo yangiyazi ukuthi iyiphi but ku-freeway. Sesihamba freeway manje yashosholeza imoto. Ngimbuze siyaphi athi lo baba lona ngithe khululeka athi sowuvele impilo iphilayo ujwayele ukuxhaphaza abantu. He bathu ngiqala ngithi uxhaphaza abantu athi ujwayele ukuxhaphaza amakhehla angakwazi ukuyikhulumela wadla imali. Lapho ukhumbula lo muntu angicelanga lutho, akucelanga lutho lwakhe, angishongo lutho, ngijahe endlini nginengane ngisho kwanami. Athi ujwayele ukuxhaphaza amakhehla. Ngithi mina amakhehla ukuxhaphaza ngani? Athi ujwayele ukuphuza imali yawo then washiya kanjalo. Hayi mina ngiyona lo genge. Ngithi mina angazi ukuthi ubaba ukhuluma ngani because bengimbiza nangobaba. Ngithi mina angazi ukuthi ubaba ukhuluma ngani. Ngiyacabanga ukuthi njengoba nawe unengane engakabi angeke ufuna ukuxhaphazeka intombazane kangami. Athi ngcono uyabona asihambeke. Hayi shaya imoto basifika ihostela leliya, ihostela like elamadoda. Angibonanga umuntu osifazane laphaya khona amadoda like and laphana umuntu nomuntu usho ukuthi unaka indaba zakhe because akekho owayenendaba nami babengidlula nje abantu. Aphume lo baba noma ephuma aphuma vala imoto qeda eze ngapha afika ayivula athi kimi ungangenzi isilima sobabili sibadala. Athi angifuni ukuthi ngenze into engizoyisola namhlanje ngizobe ngaqala ukubulala umuntu ngawe. Hayi lukithi heqe uvalo. Ngithi mina awukwenze njani? Athi nje woza la hayi habe phambili lo ngemuva sengiphumile phela akukho ukubaleka lo muntu lona wathi ngizobaleka ngithini wena ngizoqala ngiphume ngapha nangu lo muntu ngihamba phambili uhamba ngemuva emva kwami lokho usike ngibaleke wathi uphethe isibhamu ngakudubula. Obviously ngikwazi ngaqabana ukuthi ayenze into ayifunayo kimi kunokuthi angibulale because nginengane mina. Hayi sihambe singene ama steps basifika indawo yakho liphezulu. Hayi singeneke indlela khona esekhoneni inkulu singeneke ilezi ndlela semahostela lama hostela kathi upstairs. Singene masingena ke shuthi kwakhe athi kimi khululeka hlala phansi. Ayiqaleke manje ukugolosa ngithi baba ucela ukuphuma. Athi ha ujwayelaphi lasife bathatha ifuna phezu kombhede. Ngithi ucela ukuphuma lo sisi wami. Athi ujwayele ukudla amadoda wena imali, ujwayele ukudla amadoda imali namhlanje ngizokukhombisa. Yo ngithi ngisukuma ngishaya ngempama. Ngimbuza ubaba ushayelana. Athi awuyindawo. Ngimbuza ukuthi mina kade ngane ukhuluma ngazo ukuthi ikhona ingane zakho ziphi? Hayi umuntu angihlalisa kanje angiphushe kanje ngesifuba ngihlale phansi. Athi akezokwenza lutho into engifuna ukuthi ulale la endlini nami ngeke ngikwenze lutho for just namhlanje ulale nami la. Cabanga lo muntu uthekimi umdala ngimbone emdala. Hayi qale indaba ngikhaleke mina ngoba phela angikwazi ukubekezela. Angeke ngikwazi phela ukuthi ngithule umuntu ezothi kimi ufuna ngilale. Hayi ngikhaleka. Hayi ubaba abantu wangishaya ngempama wathi kimi make ngenza something efana uzongidubula. Into ayifunayo angene engubeni. Hayi yimi lona ngicela ukuthi ucela itoilet. Hayi kanti ama-toilet akhona lawa ala ikamera la itoilet la. Hayi athi hamba akhombe athi ungaqa uthi uclef hamba la itoilet. Ngihambe and ngifike ngachami ne ngivetele ngifike ngikhalise nje ukuthi ngiyaflasha then ngiqalaza ukuthi ngiyamemeza yini ngiyenze njani ukuthi ngithole usizo. Hayi basathi ngithi ngiyaflasha ngizwe ngenokho athi phuma njalo ngikumele ngiphume mangiphuma athi ucabangani ngathi ucabanga into engasile. Ngithi mina cha cabanga lutho. Ngithi mina uzongigcina la kuzobe nini kahle kahle shuthi uthatha ngenkani. Athi angithathe ngenkani ngifuna ukuhlala nawe ngabe nezitshwala bakho manje ngiyakubona ucanga ukuthi uhlaniphile so lo mtshwala lo mzobunisa sisi wakho ahlale la relax ashe ekhumula akhumbule ibhluku lo baba lo alibeke lapha asale ngetrunk nangevest. Hayi uvalo inhliziyo uyabona manje akusakhaleki ke manje akusazi ukuzoyenza njani. Hayi mina ngibona ukuthi ngiyeke ngamale ngife
ngimtshele ukuthi baba cela ungidedele ngifuna ukuhamba mina. Athi ntombazane ngithe la uzohamba ekuseni. Mawukuthi awukuzwa lokho-ke phuma ubone ukuthi uzobheka ngaphi. Ukhiyile umnyango ngisho ngathi uyaphuma ukhiyile umnyango, ukhiye kuye. Futhi yabona nje le yangenza ukuthi ngize ngiyichamele. Wavidela wakhipha isibhamu. Wasikhipha lo muntu lona umbhede wakho une-headboard then kunalawa ezinjengaka zama-headboard yayibona lezo katafula. Wavula kaso wakhipha isibhamu wasibeka phezu kwetafula. Obvious bengingathuki. Ngathuka ngezwe umchama ukuthi ucuphe intini. Ngathuka ngoba phela akazi noma usho ufuna ungidubula futhi ngase ngibonile nje. Ngase ngishilo nje ukuthi yazini phelile impilo yami namhlanje. Wasibeka ke isibhamu-ke laphayana. Wathi kimi ukhumbula ungene ey'ngubeni. Ngamtshela ukuthi angikwazi ukulala ngikhumulile. Wathi kimi ngithe khumbula sifebe ungene ey'ngubeni. Lapho ifoni phela ukhumbula ukuthi kuye. Hhayi ngikhumbuleke Nkosi yami ngingene ey'ngubeni. Uma ngingene ey'ngubeni ke ngilale ngapha mina. Obvious umbhede uphakathi nendawo. Yena ulele ngapha. Uyakwazi ukuthi adilike nami ngiyakwazi ngidilike. Hhayi ngingene ey'ngubeni ngilala. Athi kimi sondela. Ngimtshele ngithi mina baba ngiyasaba. Athi kimi sondela ngithi mina ngikwazi ukusondela. Siphikisane ngokuthi mina ufuna ngisondela. Aze angidonse kanje ngengalo. Athi woza la angisondeza. Yimi lo ngisondele Nkosi yami because lo muntu lo kancane uthi ngizodubula umuntu. Obvious usho mina. Ngisondele ngisondela kanjalo ubaba lona-ke athi awulali nabo ugqoke iphedi. Athi kibe ngewulale lapho ugqoke iphedi lala nje ukhululeke. Akuthi la kwakho uyalala ukhululekile lala ukhululeke ake ngikwenze lutho. Ngimbuze ke manje ukuthi kahle baba into oyidingayo because ngiyabona ukuthi lo baba lo uzogcina sengibulala. Akasho into ayidingayo at least angitshela ukuthi uyini la ifunayo because manje ngizoyenza njani. Ngeke ngikwazi ukuthi mina ngizofa ngishiye ingane yami phezu kwakho konke lokho. Ubaba-ke athi kimi cela silale. Ngithi mina hhayi yimi-ke lo angikhumbula ubra ngisasey'ngubeni. Hhayi abesukuma akakhumbula ivesti akakhumbula i-trunk angile ey'ngubeni. Hhayi angiphathaza yabona ngisho engiphathaza mfethu ngiyeza ukuthi ngeke akuvumbi ikala. Iy'nyembezi ziyehla khona kunjalo kodwa uyazizwa iy'nyembezi ziyamshaya akanendaba. Ufuna into ayifunayo yena usuyangikhokhisa kukho konke lokho ukuthi ngeke uhambe mahhala kumele ngikhokhe. Angiphathaza. Athi kimi uya-enjoy like ngizo-enjoya kanjani yonke lento lena inhliziyo ayisekho. Laba loya futhi uNkulunkulu angiphathaza. Athi esuka-ke kimi abethi kimi woza ngapha sondela. Hhayi ngisondela ngasongasondela ngomzimba. Athi ngithe sondela. Hhayi yimi-ke lo ngisondela. Uma ngisondela-ke athi kimi ufuna silalane-ke. Hhayi into engamcela yona lo baba loya ngamcela ukuthi baba because mdala angeke ngazi ukuthi umuntu uyagula noma akaguli. Into engicela ukuthi kulungile-ke ngisho usungilala-ke ongenani sebenzisa ikhondomu ngoba angeke kwazi ukuthi ngenzeka ngikheshe or ngibe nengculazi. Umhlaba ngiwubhekele ba makathiwa sekunakho konke lokho ngiyowubukela ubani umhlaba ngiwothini ebantwini. Ngisho sehlala phansi nje ngiwothini enganeni yami. Hhayi athi akangaba shutile nkinga-ke shuthi wayithatha wakusebenzisa-ke then laba abantu wangilala khona ebona ukuthi ngiyakhala futhi akangaba nendaba ahamba nothashi. Wangilala wathi meqeda shuthi yambuyela imemori ukuthi no lento engiyenza yi-wrong. Waqala-ke manje wayesolo kangathi manje right angikulibazanga ukhalelani angifuni umuntu okhalayo angihlukumezi siyavumelana ngithi mina noma ungangibophisa amaphoyisa abangani bami ngofika ngisho kini la uhlala khona ngizokudubula. Uyayisolo kodwa futhi lapho uyabona futhi ukuthi mangambophisa uyasaba futhi kodwa futhi uyaqinisha ukuthi mangase ngenze lento leyo uzongibulala. Hhayi silale Nkosi yami-ke ekuseni mangivuka kanginika ifoni mangifika ama-miss call angakanani sisami siyakhala uyangitshela ukuthi kwenze njani. Uyitshela ukuthi sengilahlekile phela ngoba into ekanje vele ujwayele ukuyibona ku-TV ziyenzeka na like nje into eyenzakalayo empilweni. Ngiyithatha ifoni ngithi ngiyayithinta athi lo baba lona hhayi unami. Athi letha la ifoni zokunika amaphumela endlini. Yabona nje sengithi nje noma usungangibulala usuyenzile othandayo ngisho usungangibulala senginikele nje ngami ukuthi akasenze noma yini because usho ukuthi uzongigcina la kuzobe nini. Hhayi athi lo baba lona if ngiqhubeka nale attitude yami
nanamhlanje ngahlala la. If nje ngiqhubeka ne-attitude angihlalela athi smile athi angismile kanje ngismile Nkosi yami phela kuzothini ngismile athi smile ngibona ukuthi right ngismile ngisho phela ngismile athi kimi hayi ngiyakubona ukuthi right athi uyafuna ukuhamba kuvume ekhanda athi okay ngizokuhambisa athi uthe uhlala nobani ngithi mina hlala nosisi wami athi uthi uyakufuna ngithi mina yebo nginengane sengahlonipha ngoba manje sekhalela ukuthi ngiphume athi okay malakhe athi awufuna ukugeza ngithi miyachaza ukugeza endlini athi asafuna ngisho ukuxubha ngithi mina cha ngizokwenza konke endlini kahle kahle sengifuna ukuya endlini athi okay uzolinda kugeza ayahamba ugeza hamba ngathi okay uhamba nokhiyo uhamba nayo ukinto lo muntu lo ageza abuye ngilokhu ngihlelisele asafuna ngisho wenza into efani cause ekangibamba namhlanje ngihlala futhi la wageza-ke then wafika wathi kimi ngigezi nje into enomsangano asambe wangenza ifoni yami wathi kodwa engayixofi engakangitsheli uzotshela ukuthi ngixofe nini then sangena emotweni wathatha ikhadi asingena emotweni-ke leyo KFC leyo nto leyo akusenanhliziyo ngisho kwayo loo nto leyo sangena emotweni masingena emotweni-ke washidrayiva akazi liphi igaraji esafika kulo kowakhipha imali akazi kwakumalini imali anginikeza yona 1.5 noma malini because wanginika yona kasoyihlangene kanje wathi ngathi mangimbuza eyani imali wathi ngiyakupha nje ngathi mina ngiyabonga ngidinga imali wathi kimi ufuna ukuthakaza ubuchophe ngesibhamu mina imali ngiyakupha wangibamba kanje wathi mangayithathi kuzobona obvious ngayibamba phela imali ngangayibheka ukuthi imali nomali leko then wasethi kimi ngiyaxolisa kakhulu lento engiyenzile cela amanamba akho ngamnika ngisho amanamba ngamnika yonke into wathi ngixolisa kakhulu lento engiyenzile ngiyayisola akuyona indlela yokwenza lena singaze sifikise kude ngizofika ngizokuchecka kini kusasa kuyena nje manje khona la ngiphuthuma khona wathi encenga ufunani leyo shono ngamtshela ngathi ngi-right angisafuni lutho nje ngifuna endlini wangidropa straight ekhaya wangidropa straight ekhaya-ke ngafika-ke imali ngiyibonanga ngatshela nomncane wami ukuthi usisi wami ukuthi malini washo ukuthi 1.5 nakhona sekukhona ngisho umphakathi abantu bamangela ukuthi ngiphumaphi abanye bangitshela ukuthi usisi wami besethe police station kuthiwa ngalinde 24 hours ukuze angibheke because sengimdala ngenze kuthiwa ngiyi-boyfriend into engaqala nje ngayenza ngafika ngaphucalaza umntanami bangithi nangu Nkosi yami akakhona nokuthi ngibuyile nje wayele kethi mama ubuyile ngakhala so lokhu nje lento leyo angifiqa angazi nje naye futhi loba balona ngisho ngihlezi ngithandaza ukuthi abanje ngayo beze bemfica phambili because mina nginawo amandla okuyilwela kodwa nje kube nesibhamu laba bengizomdubula laba bengizofuna ngize ngithole I wish loba balona nje ngiyathandaza futhi nasenkosini ukuthi otleve bafana naye beze bemthole ngoba ukube ngangazi ukuthi uzokwenza yonke lento le ngangiqalise ngene emotweni ngangizoyihlalela erek kuze kanti at least ungcono ubanje inkunzi kunokuthi kube khona into akayithatha kimi azokwenza ukuthi ngihlezi ngikhumbula lento le ukuthi ngacabanga ukuthi mangihambe ema-hostel ngacabanga ukuthi umuntu wesilisa uzocabanga ukuthi vele umuntu wesilisa uyinto kanjeni kodwa ngiyabonga khona ukuthi ke azama ukuthi ngidlule kuyo lento le noma ingakaphumi vele enhlizweni. Uyile wakhuluma nomuntu ever since? Uma ngikhulumisa nje nomunye umama nje ubojwayele ufika njalo ekhaya ngesonto ezama ukukhulumisa naye-ke umama wayesekhaya ngithi so ezama ukuthi angikhonekthise naye-ke then ngaya nasekhaya ngathi ukuhlala iy'nyanga ngithi zama phela ukuthi yabo ngidlule lento le then usama vedele wabona ukuthi ukuhlala laphaya obvious usezobuya wathi at least asambe sohlala kwenye indawo cause usazokufuna lo muntu lona and aqhubeke cause uyazi ukuthi awunabandla. Wena usebenza kwenzani? Like angisebenzi mina bekade ngifunda ngithi so bengijwayele ukuthola ama-shooting lawo ukuthi ama-acting lawa background background actor besenza lezo zinto lezo-ke then obvious ama-background sinokushayisa lethi so ngangayitshelile ukuthi soshayisa lethi cause kwathiwa kithi sine-one scene kumele siyenze and nakhona kwathiwa siphathe iy'mpahla like impahla eyodwa uzofika wenze lokho then nihambe kanti kuzoba namaphathi amaningi ngabanjezelwe lokho-ke ngakithi futhi ngizobholtha mina nakho-ke sengehlelwa yonke lento le naye wangifica nje loba bangalindele ngangikhalela nama-safety yami ukuthi ngoba mdala angilindele lutho ngeke ulindele lutho vele umuntu omdala ukuthi engenzani kanti kwabona lento kade abakhohlakele. Uyile esikolweni? Njalo manje ngiyafunda. Ufunda kuphi?
e-college khona ngapha e-Krasdorp. ufuna kwenzani like when you Ngenza inakhuzana if mina. umuntu angathi ngifuna kuku-offerisha umsebenzi uzothi ufuna umsebenzi onjani so Angisayazi abo manje angazi sengawuthatha nje umsebenzi umsebenzi muphi kodwa kuzoya ngokuthi lo muntu lo usuke ethini ngiyafika ukuthatha lo msebenzi kodwa nje yonke into ngiyakwazi ukuthi ngiyenze ayikho into edlulayo. wafuna umsebenzi wena Ngiyawufuna umsebenzi ngiyawufuna. So esikoleni ngenza i-tourism. So iyo into ama-shooting lab sengwayekile-ke because sengiyasaba vele because ngiyabona ukuthi ziningi into engihlangabezana nazo kuwona ama-shooting. So kungcono esikoleni siyawuthola ne-NSFAS. So iyona engisizayo-ke mina nosisi wami since asuka le akasasebenzi ngoba bengeke asakwazi ukuthi aqhubeke nomsebenzi lo ongilimazile kwanami. So sesihlalela ndawonye-ke indaba yalaba balayangihawatha kakhulu yangimosha kakhulu afuqaba. abantwana even abafazi bayarapiwa every let me just say most of the time and then abanye abafuni ukukhuluma ngayo. Wena what encouraged you ukuthi uze la ukhulume ngayo? Like bengifuna into esifisa sami ukuthi bengifisa ukuthi mhlawumbe nomunye mhlawumbe omunye ngazi mhlawumbe ebona mhlawumbe ishow naye ngcono ukuthi ukhulume kunokuthi ufela phakathi. Ngcono ukuthi ngikhulume kunokuthi ngigcine into ngaphakathi ngimegcina idla mina because izogcina idla mina. So lento lela ngithatha isikhathi ukuthi ngiyamukela bengeke kube lula ukuthi mhlawumbe ngiqhubeke ngikhuluma but ngcono ngoba manje sengiyazi ukuthi nje nabanye mhlawumbe abafana nami sengiyabasiza ukuthi ababalekele yona lempilo le yamakhehle yokuthatha ulift ungazi noma umuntu omdala noma umuntu ocabanga phambili. So ingakho ngithe ngcono at least angivele ngikhulume nami ukuthi abantu abayiyeke indaba yama-lift lawo because nami ngibuya kuyo. Are you okay? All right. Yeah, right. I think advice that I don't think I'm gonna proceed with this interview now because I need you to speak to someone else, you know, because I can tell that there are many things that you're not willing to share on the screen that you've went through, like one understand. So that's why after this shoot, I think you need to speak to someone, you know, because as much as singer try kuba strong, you know, deep down we are not as strong as we think we are, you know. So that's why sometimes it is very, very important for ukuthi ube ingane if usasengane. Do you understand? Yeah. Agree ukuthi okay into le iyenzekile, you know. I need to speak to someone else, you know, so that I can relieve whatever that I'm feeling, the pain that is inside of me. Do you understand? That's why I think you need to speak to someone privately, unpack everything. Ukhulume yonke into. Because now I think it's going to be, you know, speak to someone. Ukhulume yonke into. Uyehlise everything. You know, hence ngikuzile ukuthi na do you need any job? Because I can feel that if you were willing to risk your life like that, it means you were lacking something. And I love it when women want to work for themselves, when women want to provide for themselves. So that's why if there is someone out there who's willing to help, someone out there who's willing to offer her something, please do that. This is the reason why sometimes bana ba bangwe ba rapiwa, sometimes bana ba bangwe ba kidnapiwa ba tsamaya ba ya di-interview ba bangwe ba rapiwa ba ya di-interview. So please re a tseba ebile I know gore ba bangwe ba lena le tlhalefona le se se lefona go ne mmereko mo. Please if o bona ka re go na le mmereko mo ba re ka ngwana plaka bana ba batho. I will definitely pin her numbers under the comment section. Gore at least if maybe go nele motho le offer a thusho a mo thushe. And if you are someone no longer o rapile, it was not your fault. It will never be your fault. Fall together that hypocrite
o hloka backbone o leng gore o tukwile matla gore yena a feletsa dira ntho leng gore wa e dira. We will never accept rape. So ke a gopela if o togetse le ka gare ga that situation, speak out. And of course, there we have it, guys. If you would like me to be a safe space, do not forget to hesitate to contact me on these numbers below 072-711-7917. Let me be that safe space for you. Bye. Akere go thwe lentula mohu ga le tshwele. Ba napa ba re pipa ka la gore ngwane a salle go hela thari. Jwalo o reng monna ile nku e swanetse go lela teng thari le gona. Ge re lela teng bokagare maimare a roeleng bophelong re tla kwela ke mang gobane pelo le yona e šetše gana re meletša mare go yona ka sello sa gore morwalo kwa bohloko. Na nku selela teng mogodi wa ka o tla šoga difidi ya malemola go tletše mathata ka teng yaka. Pelo ya ka e tla bona ke mang ka diripa tše legolo mola dikeledi tša ka ge di ela marameng go thwe ke sota monna galle. Le be le tlo bona jwang thulano ya dikgopolo tša ka tša go ferekanya maikutlo tša go tlatša pefelo ya ba gona gore ke tla phela ka sebi sa go lefeletša bobe ka bobe. Ke mokalang ka para la go ba monna yo šuru le lebetše gore ke lena le rileng monna ke nku o lela teng. Ka gopola mosadi nna ka gopola mohlang wola o ya sepetlele ka morwalo wa boa o tekeleditše matsogo. Wa lebelega lesea la gana go phuphusela le ba gona go kgahla morei ya ba gona gore o fegeleditše dithaka madibeng. Wa le hlagolela lokana mmagongwana la re go gola la go hlaba. Bohloko ba tsena nameng pelong ya monna nhla ya ba ya lerumo pelong ya ba gona gore o tla inama sa go tshela wa re go kamela mo se tshelela go gona go iname wa kopana le mathata lefase a go gagauta fetišetšana ka wena monna. Ke tša bophelo madimo ka moka dikgogakgogano ditsikitlano tša meno mathata le maima lefase di tla ka the reality with the dolphin.